kalau subemetunangan ne jani ngudalo melenan ulian ilu subakenal ngajak nak wanine tajiran yen harta ne dadi ukuran lo nganggon beli perbandingan ne hidup beli mula pas-pasan bepasti kal kalah saingan ilo anggon beli tunangan deje ilo manding-mandingan ngajak wani bagus sugihan beli pasti kalah saingan ilo sing cara ipidan jani harta dadi ukuran ilo bemelenan di ukuran lo nganggon beli perbandingan ne hidup beli mula pas-pasan bepasti kal kalah saingan anggon beli tunangan deje ilo manding-mandingan ngajak wani bagus sugihan beli pasti kalah saingan ilo sing cara ipidan jani harta dadi ukuran ilo bemelenan ilo anggon beli tunangan deje ilo manding-mandingan ngajak wani bagus sugihan beli pasti kalah saingan ilo sing cara ipidan jani harta dadi ukuran ilo bemelenan